Pozdrav poljoprivrednici, dobrodošli u novi video. Današnji video je malo drugačiji, to jest nešto smo kupili, tako da ajde da vam pokažem, to jest prvo ću vam pokazati transformaciju naše one ljutomerke nove, tako da ajmo. Evo je, kao nova, zanemarite ovaj najlon iza. To je od podrivača, kako je podrivač stajao tu. Kao nova. John Deere zelena boja, specijalno po želji predsjednika. Kao nova je sada. Njezin stari rezervni točak. Tako da imamo u planu kupiti druge felge kao na onim plavima i staviti one felge i normalno šire gume, a ove će felge, to jest i gume, ići na svaku prikolicu po rezerve da budu. Znači jedan će biti viška, ali dobro, ako kupimo još jednu ljutomerku bit će taman, ne bude bilo viška. Tako da evo, već je vozila kukuruz, već je i prašna. Evo možete vidjeti, opet neki avioni lete, stalno nam letaju, pripremaju nas za nešto vjerojatno. Kao ono, sve se cakli. Sve je šmirglano, mazano sa antirostom i farbano. Temeljna pa ova, tako da sve je zaštićeno u fullu. Evo je unutra isto, još je podosta, to ćemo riješiti. Sad evo dok se kukuruz završi, onda ne vrijedi sad na frišku farbu trpati gore kukuruz, tako da dobila je i lojtricu, tako da sad se lakše penjemo unutra. Jedino što mi je ostalo ovo i evo gume polijepiti posvuda. Ostalo mi je ovu naljepnicu dati napraviti i taj dio malo pofarbati, eto. Ovo sve cakum pakum. Čak je dobila i zastavice nove, ovaj svog od prašene kukuruze. Papuću je dobila isto. Ma nema nova prikolica. A? Ne pratiš ti to? A je, a druga prinova je viljuškar. Pobjeda Turbomatic 32. I sad vidim da je guma ova opet ispustila. Ta je guma i došla tako, već smo ju nosili vulkanizeru. Ali opet, nije već par dana korišten, nije trebao. Tako da evo vidite moju drugu prinovu. Tu. Ova dobra. Diže 3,5 tone, on je sam težak oko 5 tona, ma ja sve. Turbomatic 32. Znači on je onaj sistem napred, nazad, ništa posebno. Radi se jedan, samo nadam sad kontakt nije upaljen. 539 motor. A neću sad dizati, jako je teško, trebaju mi 2 ruke. Tako da, super stvarčica, već smo mi postavili drugi sat, temperature, gorivo, sve smo mi to osposobili. Tako da, za naše potrebe dobar. Držat jumbo vreću kad se istovare ili nešto i super, jedino ta guma me ide na živce, već smo ju nosili krpat, sad ponovo moramo vratiti. Baš zajebala.
ide mali i po blatu. Dobro, dole je kamen pa zato ide. Ne sme tamo. Evo, upalio sam da se 549 grije. A da okolo da vidite našu novu prinovu. I ovi dinosauri što moraju raditi gluposti po njima. Evo. Nije novi, ali kao novi. Kun TB 211. 2 metra radnog zahvata. To jest 203 valjda. Točnije. Ovoga radnog zahvata. Malčer. Evo, već su dinosauri morali usrat ga. A tako sam fino sve oprao. Kardan, Walterscheid. Znači, malčer na ruci. Mora se pomicat u desnu stranu i mora raditi pod 90 stupnjeva i može sa ne znam ali 45 ili 60 stupnjeva ići dole u kanal. Nisam siguran, malčirao jesam kanal, ali ne znam sad stupnjeve točno, tako da malčer je, ima samo malo pločica negdje. Gdje je sad ta pločica bila? Iskreno da vam kažem, nemam pojma. Evo je. 2021. godina. Kupili smo ga još, pa, dok je bila silaža, ali eto nikak da napravim video i šta da radim. Nikako taj video prinovama, je u garaži malo ima lišća, ali vjetar je naneo pošto je Horah tu blizu, tako da nema ni 10 metara od garaže, tako da evo, za mase ako stvoren vidjet ćete ga u narednim videima. Dok smo došli po njega, to jest pazarili smo, došli po njega, dečki su ga podmazali, to nisam nigdje vidio da dođeš, prodaš nešto i onda, to jest kupiš nešto da dođeš, a ono podmazano sve i mislim sad je on opran. Opran, da, mislim, ovi su došli dinosauri pa ga uneredili. Ali ovo će sad biti njegova garažica tu. I šprica će, ja se nadam, letit tamo gdje je bila kod zmaja. A on će ostati tu. Jedino što imao grešku je ova tu guma pukla, eto. Pa smo stavili novu gumu, eto. Jedino to. Ali malčer je bez greške, znači originalni još. Originalni čekići ispod. Tako da ide masi s njime bez brige. Nijednom nisu docvrčale remeni, tako da malčer je cakum pakum. Jedino što sam ja napravio, samo je ovo digao i malo se ta plastika tu strgala, ali dobro, ništa strašno. Skinio sam lančić i neću uopće, bolje da mi se vrti ta kako se zove, plastika, nego da ju strgam. S ove strane je fiksna, tudi mi je bitno da ide u travu. I evo ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj video o našim novim prinovama. Nije nešto predugačko, ali eto, napravit ćemo novi poseban video za ovu još jednu malu prinovicu, a vidjet ćete to sve u idućem videu. Nije nešto spektakularno, ali eto, prinove su prinove, bilo kakve bile, jel to bilo nešto markirano skupo, kako da kažem, ili jeftino, mislim, ovako ko što mi kupujemo ove naše prinove. Dobro, malčer je baš bio dosta skup, ali ovo je bilo ono, ajmo reći, prihvatljivo, sve viljuškar i to. Tako da ljudi, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, subscribe, komentar i vidimo se u idućem videu ili ti agrovlogu, a do tada jedan veliki pozdrav.